Ndiye paro mopogore opogore nyakwara Mgajwang'o wachno mowuok kuma bro somo mana bang' kinde mano. Kawadhi nyime riwruok kanisni mag evangelistic midendo ni Evangelical Alliance of Kenya kod malich mokalo paro ma chik manochwale nyime od bura ma Senate mageto tayo chenro mitime kuonde duto mag alam e pachoka. Jalago mano bagoromo Mombasa dwano yiene gi tayo chenro mabiro gayogi giwegi kaka jodolo gi jokanisa. Giseo Senator Matana River Danson Ngatana kuom chwalo paro ma chik makamano kapok gisumo pach jopiny mayore kuonde mag alam. Gidwani chik makamano wit oko kendo kik twagie kata matin nimar gikoni ogeto loro kuonde mag alam e pachoka. Wahubiri wakikosa barabara warekebishwe na wahubiri wenzao, ndio wataquote Bibles na vitu kama hiyo. Hatukatai regulation, lakini tunasema hiyo regulation zije kwa self regulation. Tunahisi ya kwamba haili kuzingatia au mswada wake haukuzingatia hata hali za kiuchumi ilivyo katika taifa letu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mheshimiwa Mungatana alikosa washauri wa kimsingi katika kuwasilisha mswada mzima huu, maana kila mahali umekiuka. Mswada huu wa Mungatana utolewe tu mara moja bungeni, hata sio kujadiliwa, hautufai kabisa. Yani huu unafunga kanisa kabisa kabisa.